ukuthi nakakuthuma kuthi ulethe umlayeto ungangedi unganciphisi. Matewu 28 hambani nende bonke bantu bafundisi bami nibafundzise nibacele ukuthi bagcine konke lenginiyale ngakho. Jesu ucala kuyale bese kuyoyala labanye, ngeke ukhone kuyala labanye ungakayalwa. Wena nje yaleka ukuze uthi uyala. Nasi ke statement, uyala nasi uyalekile, uyala nasi uyalekiwe. Wangayalwa ngeke ukhone kuyala. So ubuke impilo yakho, ukhona kusiyala nje ngilothi nawe uyayalwa. Uthatha umyalo bese ungidlulisa kithi. Sebakhona-ke labo kumbe ngenxa yemali lokhanza sibahambe baletha imiyalo. Matewu 7 uthi ungasho kanjani? Uthi khokha kucala. Kungako nje fasting lesibuyesiyeni 37 day ithi khokha kucala fasting la uthi dalula konke njengana ugeza nje uyakhumula ube ngcono ukhokhe konke so that utogeza kahle. So think about these things. Sithi asibaphe nje abazalwane ukuthi indlela le kahle yokulungisela abazalwane ukuthi Jesu uyabuya tiboniso. Sesikhulumile lokho, tiboniso siyatibona. So indlela yokuqualify ukuthi ibone ukuthi utawungena ezulwini. Lizulu yini? Lizulu sathi ngasisibreaka down sikuphusha ukuthi lizulu nje kuva uNkulunkulu. Ngoba siliresearchile siyakhanza ukuthi ngeke uNkulunkulu ezulwini athi athume noma ingilosi noma umfundisi sibani ukuthi awubakaphe noma ushumayela. Lizulu nje utadivela uNkulunkulu. Futhi kude utakusitha ukuthi hey yathi mana ukhweshelena ngisafuna ukubona nangisomandla. So uma abazali bangakuthatha phasi bakubreak it down lokho bakuhlalele kahle phasi. Bangakuthatheli phasi but bakuhlalele phasi. Nakho lengifuna ukugcizelela. Bathatha bona leti ndvo leti ukuthi uyathi vele mfundisi uqinisile. Kuthatha ilizulu kufa uNkulunkulu. Kungako nje kunema video lamaningi latawulandzela phindze futhi akhona ama video noma ke sorry ema audio la khona abazalwane sibuka ukuthi hayi emndenini benje kube nekucabana labanye babulalana. Nabe le audio leyo uyitholile kuhle igcine nawe uphinde uniketela labanye sponsor litshe nje ezifanele. Hayi bani babe ne-anger lenkaka. Hayi emndenini nawe nje ushadile. Kube khona ukuthi hawu ungazi ukuthi nje lona noma ngihleti nasathana noma ngadivorce at any time noma kunjani njani. These are the things lesitibonako ukuthi sponsor litshe ezifanele. So the best way yokulungisela ukuthi utambona uNkulunkulu, utawuhlwitha, utawuhlala uNkulunkulu ingona phakade. Ngilokuthi uNkulunkulu sofuna ukuticocela nawe. Lizulu nje kuva uNkulunkulu. uNkulunkulu akakhulumi via VOC noma TPN noma what. Ukhuluma nawe ngqo. So ke nasifundzisa ukuthi he who is an altar rules the land. Nasifundzisa ukuthi emadvodzana akhutwe kuma-altar bese bantfwana baNkulunkulu bakhutwe epulpit. Buka ke sicela nje ukukhuluma labashadile phindze nasikhuluma ngomshado sikhuluma ngabomaketala bobabhedala ini bosibali bo-andi bahle banivakashela la ekhaya. Kukhona nje lenye i-video lendayibona ukuthi kunetinto letitsite ufuna ukuthi avoid ekhaya abantu labatsite. So please stay tuned. Konke nje sitakuthola masinyane. So kunetinto lobathi yathi ngikhulumile nomkami nendvodza yami namaketala nabosibali nabantu abakisi esicela ngibabe munye ngimake munye abangiva. Kude nyalo bazalwane longakukhuluma kumuntu. Ngiko nje ngikhuluma nangami. Siyafundzisa thina pure teaching. Nebafundisi labanye ukhanza ngalethi kukhona bathi uyakhuluma epulpit. uNkulunkulu uzokhethe ukuthi anything leta siyakhulunywa umuve lo muntu but ngeke ukwende. uNkulunkulu uzofuna kwakho lotata itholela wona. Naligama lesithi itholele ngicela ulibhale ligama lesithi itholele. Selezi labanye labangena kule video nabakhanza ukuthi itholele bathi ngiyathi sikhuluma ini ngani he or she is missing a lot. Ngiyanaka nje bazalwane ngoba i-office ethu libhizi sibuka kucabana kwebantu usibona la sibhula khona umlilo ukuthi to be specific nje unabo bhuti wakho nabo sisi wakho bathi uyakhuluma bakuva unemkakho akakuva unendvoza yakho ayikuva emndenini nasebandleni ngubhici nasemsebeni sho nje tindzalo letintsathu nekusekhaya ngikhulula gogo babe namake bobhuti nabo sisi ma siblings. Number 2 sekusesontweni ekusemakomedini anivani phindze futhi kubuyele umve ekhaya nabo makhelwane kubanga umhlabathi ini then bese kwasemsebentini kusebhizinisini ku-project tonke lemikhakha le ngoba impilo yethu vele inalo 3 zones ngaba kusesikolweni ngaba kuphi nje umuntu unemakhala amathathu. So why
kube khona ukuthi niyakhuluma, ubathi uyakhuluma nebantwana, ubathi uyabatshela futhi uyababona bayaxolisa ukuthi nini bebagwazele, uhambile waya esibhedlela, uhamba wabhadalela amaphoyiseni sekunjani njani. Phinde tukutuku 2 months, lamanye maybe 2 years baphinde bacelele phansi. Phinde futhi la khaya abalimi phela mamane bakhone ukuthola la imali la ingathi bangabe bawuthenga ngathi ibhijo kuphi nani sebathengisela lo fenisi. Sibe sikhulume lokho. Why? Sakukhuluma abazali bami. Nanyalo sicela ukuthi sale nibuya kiko ngoba ngeke kuniside lokugega ukuthi ubathi uyakhuluma nemkakho nebantwana abakufa, ukhuluma nendvodza yakho ayikufa. It's because uNkulunkulu lo hlipha itakho. So ulungisela uNkulunkulu ukuthi uyibonini. La Zulwini mosivele ngidawukhuluma nani ngqo. So lanyalo umvlode ukuthi akhubule ngengoma lethi Nkosi ngitakuwe ngiyadalula konke kwami noma ngidalule. Cela sibeke sathi sine bomake. Nasigeza ngeke ushiye nelibhitikoti noma ke bhodi. Funa sinemabele ugeze ahlobe, ukhumule ube ngcono. I-altar ke ngila khona ukuthi maye indvodza yami seyikhulumile, maye umkami sokhulumile, maye abadala bami sebakhulumile. uNkulunkulu sowufuna ukuthi ucocela nawe. So indlela yokuthi ubone ukuthi utawuhlwithwa ukuthi yathi uNkulunkulu sonesikhathi nami. Ngeke uNkulunkulu akuthathe uyohlala naye ubumbalekela kangaka. Maria naMartha siyafundisa ngako kulamalanga. Ngithi nje bazali angiphe nginiwonishe ukuthi bonke lobugudlugudlu obungaka wabalekela uNkulunkulu, wangakhulumi naye. Utawumangala ukuthi bothathe ukuthi basiva kanjani. Bomnakethu la khaya basiva njani. Ngikhuluma into leti ngifisa buhlungu ukuthi mfundisi ngiya ekhaya singene sihlale nakushisa sihlale phasi isihlahla nebantu ababuka basibone sehwanqalala noma ke singene endlini emkhulu akhulume. Kusekwenteka ukuthi babe lomncane noma babe noma bani babe lomkhulu wakhuluma kwaba khona ukuthi babe la sitalakho wamphithilita wahamba. Kwaba khona wathi uNkulunkulu uyambona ke nangithi mina lana sidalanga sabole mathombo. Bambambe bomnakethu ukhuluma lapha bekanje kubanje ubutatata. Bazalwane hayi kabi. Anything lo ayikhuluma epulpit. Hayi ngoba singakhulumi nami nje naku dasikhanza sikhuluma nakhona la ka YouTube nakubo VOC nami ngiyababita abazalwane but ngu1% futhi ngeke sikike lokho epulpit. But it's only 1%. Bala ngoba yesikole 1% versus 99. Anything ndayikhuluma emhlanganweni noma ningakhuluma nikhulume kahle nibrashane nima couples noma libonakale ukuthi kunento imali kumnanzi noma nikhuluma ko ethembi letulu kuyathi akude noma ungakhuluma nje nelive likahle lelithambile kude. uNkulunkulu uyahliphita. Ufuna ukuthi icocela. So le ndvodza loshade naye lo mfati loshade naye lokuthi lakini kumnanzi lokho ukuthi nemfati uyathandaza nendvodza iyathandaza. Yebo niyathandaza together but nje unesikhathi sakhe. Achamuke uyathi baba. Uyathi make. Ngaba nesikhathi bo 2 hours noma bo 1 day bo 2 days fasting yathi uNkulunkulu wakhuluma ngiyaxolisa mngami yathi ungikhombisile ukuthi nathi into bongitshela tona ngine-anger nato ngingafuni ukulalela yathi uNkulunkulu songitshelile ngiyaxolisa mngami. Phindze futhi nale ndvodza kanjalo noma ke nalomfati kanjalo. But kwababede ukuthi unesikhathi naNkulunkulu noma ungakhuluma noma ungamthengela imoto ungamthengela indiza noma ungaguca phasi ukhale ngiyaxolisa ngeke. Ngile umfundisi wakhuluma in the past years from 2018 nesikhuluma ngalabo umzwangedwa bongengedwa lamagama langu5 futhi uNkulunkulu igama lakhe ungumzwangedwa. uNkulunkulu igama lakhe ungingedwa ngikhona. Igama lakhe ungitivelele, igama lakhe ungititholele, igama lakhe ungitendele. 5 words. So hambani niphile emndenini ngalokho. uNkulunkulu ufuna kutendela. Wakhuluma nomngakho noma le ndvodza utakubuka nikhulume phindze futhi ngicile nicabane. uNkulunkulu ufuna titholele silomshado nicabaniswa yini. Na utamtholela wena umchazele ngeke akufe. Bafundisi bantu abasha ngikhuluma nabantu abasha uNkulunkulu ufuna kuba ngititholele lapha kubo. Wabatholela wabitha emhlangano. Angisho singayibitha emhlangano. Nami angibona ngikwenda but ngiyathi noma ngisuka nje ngigeze emhlanganweni ngiyathi lokuthi ngidokucontribute 1%. Uma bazali bethu esikhathi basimosha nga99%. Phindze futhi uNkulunkulu ufuna ukutivelela. Wavela kulabantu ukuthi la khaya inkinga ningayinana ngeke bakufe. uNkulunkulu ufuna kuba ngingedwa ngikhona ukuthi wena noma ungekho abe khona. Tabe uyakhona ke uNkulunkulu ukukhuluma likhaya liprogress. Phindze uNkulunkulu ufuna kuba ngumzwangedwa. Ufuna ukuthi lo amuve ayedwa. Umzwangedwa kusizo sidungu. Singakhuluma singacethi bazangithi ngicontribute nje ukuthi kahleni emndenini.
ayibe mayoyo, ayibe mathuthu nasemabandleni, emakomitini. God bless you. Amen. God bless you.